back and maybe to the but this is about 12 months. So you have something to cycle tour. Kun je deze aan, dat was iemand van bij Nederland. DKP. I'm sorry, I asked if they have any spare binoculars, but unfortunately because of the other excursion, they don't have any spare binoculars. So, well, you can... Had je deze voor mij meegenomen? Nee, nog. Sorry, we moeten wel even sturen. The seats. Let's see if we all fit in. I mean, just push a bit. Intended to be agricultural land, and that's why you see some of the ditches that have been made there, and that's why there in the distance you see that the vegetation is much more woody, much more forested, and we'll go there later, and that is, let's say, the original land, which is now, well, let alone, and of course, this will have some kind of forestation coming up sooner or later. So you expect forest to take over? Well, will not I mean, it depend on. Here we have, of course, a very high grazing pressure. Par tiem kokiem runājot, nu, ikā jau viņi nograuzīs visu laiku tos kokus un neļaus attīstīties, bet ir sagaidāms, ka tomēr daži puduri spēs attīstīties tā kā savām apmēram lēnām stabilitāti. Mēs redzam, ka viņi milzīgā biezībā tie dzīvnieki. Kāda ir tractor, and I would like to be in front of the tractor. Yeah. Okay. Please come as soon as possible. These are small compared to the ones you will get. Tie mums būs šot lielāki. Tu tie raki tad pārliet. Šis loks netaisās vaļā. Die waren er ook niet Ja, op pinch naartoe. Ja. Hoe heet het? Mēģina izveidot tur concreet. Un mēs werkt het ook allemaal fantastisch. Nou, ik hoop zo. Dat is niet zo. gribēja savs, otru gribēja savs. Tā. Izšķirts vārtās, viņam kaifs. Viss šitas ir nomiris. Tas ir baisīgs. Ja, en ik heb allemaal binoculars. So the food is very good here, and also there's plenty of minerals for them. Have grown much bigger than where they originated. Zit er, hoeveel zei je niet die ene was blijven hangen, hè? Dat slaat nog heel erg op die body. Ja, hè? Ja, of die ligt. Dus Nu, tās govs. nu ja, te. Tāpat kā summa vēl kā vienāds. Ja. Dat is ook een Ga jij hier nog doorrijden of ga je hier? Nee, ik ben helemaal... Have you seen the horses there at the forest, near the forest?
Staat de fles in even naast? He has a bottle of vodka. Skatās, kas gribētu kaut ko nobildēt. Ai, tie. Ui, piedod. Okay, you can Aika smuka balva. Tādi neizdarīja. Tie ir normāli augļi. Tāds redz, protams. Varbūt viņš ir tāds jauniņš tikai. Nelaikā dzimis. Nē, viņš ir maziņš, viņš nesen atpakaļ. Mums jādomā, kur viņā likt. Kur no rokas barot. Jā. Tikai iznīcīt. Viņš process. Nee, maar goed, we hebben daar... Met de gooien daudz prasa. Daudz prasa. Tu pasies, ka tu vienam bija, kad 25. Tas laikam ir vērošanas solis, bet nākamais darbs. Tā kā mēs ar atsācam tā. Viņiem jau viss tikai sāk veidoties īstenībā. Tāpēc tur tie koki ar sausiem. Dzenā. Te ir vēl laikam. Pat viens vēl nav bijis. So what we are doing here, to find out whether nobody has a problem with this deer to wild animals. And it's of course impossible to make extinct, to remake extinct animals. And now we are working in a de-domestication process to show that in the opposite way of domestication, that Viņš teica, ka galvenā bendes loma izpilda divu faktu. Sausās vasaras, kad viss izžūst. Un viens ir tās mitrās, garās, augstās ziemas, kad ir pie 0 grādiem un galvenais, ka viņi ir ilgi mitri. Un tas ir tāds atlases elements, kas atlasa vājākos. A veterinarian guideline large grazers. And that guideline is an appointment with the second chamber of parliament, our lower house, how to deal with this kind of area. But it is a recommendation or a legislation? It is the second chamber of parliament, by letter. Un viņiem ir izstrādātas arī kādas kā vadlīnijas par to, kā principā tā ir rekomendācija, bet viņi daudzos gadījumos tiek noslēgtas līguma veidā, ka viņš paliek prasības prasībām. So what we have agreed is that we manage these areas. Interesting is that this is the policy of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. You have together in Viņam bija vieglāk šajā ministrijā iekšēji nokārtot to, ka šis ir atsevišķs gadījums šajā dabiskajā lokā, tas neatiecas uz lauksaimniecību. So, grozīt varam. in your situation, that you make a cooperation of farmers, of owners, and that you have 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 hectares, and we make a union, a big, large grazing union in your country, and you make an agreement. Arī viņi saņem. Es prasīju arī, kas ir tie saņēmēji. Protams, tā ir valsts pati, valsts paša uzņēmuma. Tad ir sabiedriskās organizācijas, kas iepērk zemi un arī attīst šādu lietu. Arī visu gadījumu, kad arī zemes īpašnieki izveido apvienību un pa visiem kopā arī spējīgi paņemt šādu subsīdiju. To viņi nespējas. Our situation. You are not able to solve it, so we should discuss ourselves. But I'm looking forward to understand a bit. Because we are discussing, because in our case currently we of course have very much different situation. And in our case institutions will understand it, and then something should be changed. And I really want to invite you with a group, a small group of top level. Top shot. We also have been here with
group to come, if not next week. And that is so we have work here. We have happy farmers at the 1st of January with some bread and a lot of bread. Daily Telegraph, that kind of terrible magazines. Local people. To say to the Second Chamber of Parliament, what we are doing, that's what is so important. And so if you want to start with this type of idea, that's done. The main thing is to make a film. You have also to make step description. They're starting to say, yes, this is not France. Maybe it is in the zoo. Yeah, maybe it's there's another copy. That's a bit less there. On the inside, and that means when it is strong, then it survives, and it's not strong, then it will die. Then it can die in a natural way, or when it is suffering and necessary. So, what we say now in our country, as long as you are not bigger than 3,000 hectares, then you are kind of when you are met je trein naar Oeschik te komen op. Maar ja, dat op de waarheid is zijn dat is Pratsberg geholpen. Ja, zo is de wedstrijd goed. About cultivation, the first places they were cultivated for some time or not? It was agricultural land for a while, yeah. It's barley and that kind of stuff and organic Hier is er geen landbouw geweest, hè? Dit is only cultivated by animals. And so they are kept at bay, and the only thing to get, let's say, some type of forestation is what you see on the edges of the Pirmās tādas tiešām bija lauksaimnieciskās zemes, dažiem gadiem tur bija graudu augu sētiņas, tika mēslots un tur bija arī organiskā lauksaimniecība, lopkopība veikta. Šī zeme šeit nekas nav darīts, te bija niedrājs, paspēja izaugt arī koki un ir arī kaut kāda grauju sistēma sāktas veidot, lai veidot to lauksaimniecisko sistēmu, bet viņi nekad nav. Proposal? There's a nature park not far from here, and some algae. Ragi tādi paši kā krūmi. To sauc par krūmbullīšiem tāds. Eku vēl viens izlīda. Reku, jā. Tas jaunais par visu. As all there no, that's far. Ja. Gan tēviņi, gan mātītes, visi jau nav puķi. Tā bija laikam, ja? Tie tam zīmīgi šķierē, tie ir
Kun sitten se rake on kasvanut. Balstiņas tādas nesanāks Latvijā labāks balstiņas. Jā, tik vēl līdis kaut kur. Tam pašam grāviem droši vien. Jā. Vēl jau vakarā, kas zina, kā tur vēl būs. Daar zo in de zon. Dus kijk hem man, echt blinkend. Oh, dus de doda-ship. Doda-ship daar, ja. Nog met een doda.